dobrodošli na što video, ja sam... A danas ćemo igrati malo CSGO sa botovima, ali radit ćemo no scope challenge. Ne! Fuck, ubio me. Znači, pa ćemo poslije vidjeti rezultat otprilike kakav nam je. Loš nam je. Igram na easy botoma i stalno me ubijaju. Mogli pogledati od čiki pile. A stvarno sam loš sa i no scope-om. Ajde. Ko će doći? Znači, ne smijemo ni da koristimo pištolj, ni da zoomiramo, znači, no scope. Pa daj! Morat ćemo prići bliže. Gdje? Jej! Kako ja... Lak. Sad bar od prilike... neće ovo da đuđela. Znači ne smijem ni nožem da koljem. Ajde. Oh yeah. No skupa smo i ovog. I ti se od mene sakrivaš, a ja trebam od tebe. Jebi ga. Ako se ja približim. Znači igram na tim easy botovima i malo sam mijenjao skinao i noža, ovaj je ljepši meni. Bar meni je ljepši, opet ja. Šta je rekao ovo drug, zoomiram, no zoom. Jeblate tava, pobježe mi. Jeblate tava. Niži, ne, kraj njega sam, ne. Ne mogu ga pogoditi pa da si bol. Ajde. Da napunim samo ovaj AVP. Znači igram na Deadman zato što tu ono, već vi znate. Kad se stvorite, ne smijete se mrdat i možete kupiti, to sam rekao, ja mislim u jednom videu. I ovaj ima AVP zla. Dobro je. Pošto nešto nije me pucao, ne znam zašto. Ja krenuo ta, nisam ga ni vidio, fuck. Oj, ima... Ovo je bio nice no scope. Znači već imamo 7 killova. Pile! Gdje sam ga pogodio? What the fuck, gdje sam ga pogodio? Mislim, nisam ga pogodio, ali gdje sam metak ispalio? Šta ljudi kažete, kaka je noža? Dobri. Ova mušica me neka napala ovdje. Jebletala. Ne, nikog... Furava... ja sam se usru. Furava ja VP. Trkni! Dobro, skonto da trebaš i ti crći. Pogledajte, joj, no šta reći, joj, pištolj. Ne, bolji skinu, a da vidim. Čovjek me ptičarku ne skinuo. A ući ja njega. Alen. Ove neću ti jebe mamu, a ubiše ga ovi. Znači AVP, ne znam kak se ovaj zove. Asimur. Ali fora AVP. Ok, gdje sad likam? Idemo. Znači vjerojatno ću sad malo kasnije, pošto stvarno mi je teško nešto posle vrijeme snimiti klipove ili mi se ne upali frap, stalno ima nekih problema. Napravit ću vjerojatno neku montažu mojih CSGO killova, mada ne ima ih puno, a i s tim već znate da neće ni montaža biti duga, možda koji minut. Znači nije sam bukvalno ono kilo, nice. Ono neki jako malo zabavniji trenutak.
Ne smijem kraj njega, moram u njega, ali neće da može. Šta ih je, majkoj? Nisam ni vidio onog tam što me ubio. Znači imam 10 kg, sam pucu ubio. Pa dobar sam. S obzirom da ja nemam pojma no skupat. Znaš, šta mi se čuje? Ajde, ko će protiv mene? Oka! Proglašen sam za najboljeg igrača, mogu da ubijem svaku kuku. Oh! Motherfucker! 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 Da! Gdje sam ga pogodio? Nisam ga pogodio. Ma daj! Nešto mi je počelo bagovat. Ću ubiti chicken pile. Upsi. Ovaj lik je dobio kill, a ja sam izgleda pucao neku. Ne, imao je pun paca, nisam trebao ići, vidio sam da puca puno metaka čovjek. To nije baš dobro. O, evo, isti me heada ponovo. Jebi ga. Gdje su sad oni? Ne pištolj. Znači ja to sad sebi zaključu na AVP pa igram. A čak nisam ni prvi, bot je bolji nego ja. O, šta sam tu rekao? Prvi sam. Prvi sam. Dobro. Ajde. Oh. Bijemo. Dobro, za sad sam prvi, to je nice. Znači ovdje nam je cilj da nam bude što bolji skor i da budemo prvi. Naravno koji klasično. O, što bi ga sad ovako pogodio. Ali ne smijem. Znači, ovaj legendarni AVP će da pobije svu djecu u ovom CSGO. Headshot. Nice shot. Imamo još 40 nešto sekundi. Ovaj se još nije pomicao, tako da bit ćemo mi prvi, nadam se. Skoči! Prepao me. Ko je sljedeći? Ko mi je sljedeći na meti? Ajde. To je mu. What the f... Pobjedio sam. Okej. Nadam se da se svidio ovaj klip. Ako jeste, bacite like, share i sub. Znači ovaj novo skolutno radi na easy. Sljedeći će vjerovatno biti sa medium, pa ćemo tako nastavati na hard pa expert. Ali za ovu epizodu je to. Ako vam se svidio, like, share i sub. I kao uvijek, bye bye.